ati nahavuye nasezeye atariko ntekereza kuzahagaruka nkasezera neza kuko ntigeze nsezera. Ako kantu ati rwose turashaka kumushyiraho icyo bita ikibumbano kizihiza umunyabigwi wabaye mu mateka ya FC Barcelona nyuma yuko asuye kampuno rwihishwa rwose. Ariko ubwo abantu banabimenye ko Laporte yamaze kubyemeza ko atazakina. Ati rwose birageze ko tureka abantu kubabeshya, ntabwo Lionel Messi yaza ngo akine. Ati ibyo barababeshya, ati ibyo ntibishoboka. Ati ashobora kuzaza mu zindi nshingano cyangwa se akaba yaza gukora ikintu, atari ko ibyo gukina byo barababeshya. So Lionel Messi rero statiye i Barcelona izubakwa rwose kuri Estadio Camp Nou yavuguruwe nshyashya rwose. Lionel Messi statiye bazayibona. Wani Laporta yamaze kubyemeza, navuga ko ni ikintu cyiza nyine gishimangira ibigwi uyu mugabo yubatse ari ya i Barcelona. Lionel Messi yahatwaye Ballon d'Or menshi, yahatwaye Champions League nyinshi, yabahaye buri kimwe cyose. Lionel Messi rero ati njyewe nka Wani Laporta nta kindi namuhemburetse kumwemera rwose ko statuye izubakwa ari kuri Spotify Camp Nou. So hanyuma twerekeze mu ikipe yitwa Chelsea the Blues. Iyi kipe ya Chelsea iri kuvugwamo amakuru menshi cyane muri iyi international break. Duhere kuri Chelsea ariko tubihuze n'amakuru afite ahuriye n'ikipe ya Real Madrid. Uwitwa Enzo Fernandez, iyi kipe ya Real Madrid yaramwifuje, yagiye avugwa kenshi ahuzwa n'ikipe ya Real Madrid, ariko amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ko yongeye gutsimbarara akatira ikipe ya Real Madrid nanone ku nshuro yindi. Aravuga ati njyewe ndacyari muri Chelsea, ndi umwe mu bakapiteni ba Chelsea, I'm there to stay, ndacyari muri Chelsea. Uwo ni Enzo Fernandez. Van Shafi, Real Madrid bisa naho irifuza undi mu mediateri waza ukina nka nimero 8 uzajya bafasha, ariko Enzo Fernandez baramutekereza, ariko amakuru avuga ko akomeza kubangira n'ubundi. Enzo nibyo yanabangira bigendanye n'uburyo muri equipe ya Chelsea the Blues ameze uyu munsi. None Cedro n'umukinnyi turi kugarukaho, ni umwe mu kapiteni b'ikipe ya Chelsea the Blues nyuma yo kwigeramo avuye mu ikipe ya Benfica nyuma y'igikombe cy'isi cyiza kidasanzwe. Wanareba ugasanga uwitwa Enzo Fernandez buriya muri kimwe mu bintu bya mbere bishobora kuza kugorana cyangwa se byanagorana mu gihe haba tekerejwe ikintu cyitwa gukora uburyo bwo kumuvinga ava mu Bwongereza cyangwa mu kindi gihugu. Ubwo ndavuga nk'ikipe ya Madrid nkomeje kumwifuza kuba yahava mu Bwongereza erekeza muri Espagne. Ikintu cya mbere kiri kubigoramo cyane kinakomeye kurutsa ibindi, ari nayo ngingo akenshi ikunda kubana cyane mu isoko ry'igura n'igurisha bamwe mu bakinnyi, ni ikigendanye n'umuryango. Cedro, bivugwa ko inyuma y'amarido umuryango witwa Enzo Jamie Fernandez buriya na mbere yuko n'igikombe cy'isi kijya kubona, mbere yuko tuza kumubona ageze mu ikipe ya Benfica, inzozi nk'umuryango kwa kundi famille mwicara mukavuga muti ahantu twumva twe twakwishimira kuba twaba igihugu cyaturyohera, donc igihugu cy'inzozi kuri twe cyari igihugu cy'Ubwongereza. Binavugwa ko uwitwa Enzo Jamie Fernandez kugira ngo yisange mu gihugu cy'Ubwongereza ko yari golden boy w'igikombe cy'isi na 22 yifujwe n'ama equipe menshi, yari afite imyaka mike, ariko kuza guhitamo ikipe ya Chelsea niyo ngingo nayo iri mu byayirengeye cyane. Hanyuma rero kubigendanye no kugurwa bikavugwa ko cyane umuryango w'ikiryohewe cyane no mu Bwongereza nta na gahunda yo kuhava. Ni igihugu nyine kirimo byinshi byose yifuza, nk'igihugu yakuze n'umuryango bari kumwe uyu munsi, ubwo ndavuga umudamu ndetse n'abandi bari hafi bifuza. Ariko noneho igihari noneho hapa ari ibyo kuvuga ngo ni n'umuryango wenda kuba wifuza Ubwongereza. Tunarebe ese ubundi Enzo mu ikipe ya Chelsea the Blues muri
muri proje y'ikipe yabo ndetse n'uyu mutoza Enzo Maresca. Uyu ni umugabo cyangwa se n'umusore bafiteho muri proje cyangwa se batekereza kuzubakiraho. Wareba imyaka ya Enzo Fernandez uyu munsi, umuntu uri munsi y'imyaka 24 uri kuri level nk'iyi ngiyi, uri mu bakapiteni b'ikipe ya Chelsea the Blues. Wajya kureba abandi bakapiteni wararanganya amaso, wareba nka Reece James asa nk'uri kugenda byinavamo binagendanye n'ibibazo by'umubiri we. Igisubizo icyo gihe cyaba yego kuri Enzo ko ari umukinnyi ugomba kubakirwaho iyo proje. Ukibaza uti se Chelsea yo iraza kwemera gufata umukinnyi nk'uyu nguyu yafashe Golden Boy kuva 2022 ikamukoramo umuntu imyaka yari imaze kuba saison hafi 3 ikaza kumurekurira ikipe nka Real Madrid ndende bigendanye n'agafaranga, nabyo ugasanga ni ikindi kintu cyakwibazwaho. Rero nabireba mu buryo bwose, uretse no kuba n'umukinnyi ubwe yumva ko aryohewe cyane no mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya Chelsea Cedru ubwayo nk'ikipe proje uyu musore arimo ntago yabuze umwanya wo gukina. Enzo Fernandez abantu baza kubyitegereza neza, si umukinnyi uri mu cyitwa anagari mu cyiciro cy'abayinjeri pro, nagavunagurika cyane, aracyari muto, aracyakina ku rwego rurenze, aracyafashe equipe y'igihugu, ni umukinnyi uri mu bihe bye n'icyo gihe cyo kuryoherwa n'umupira w'amaguru. Ku myaka rero ye ya Enzo, ku myaka rwose itarajya no kuri 24, sinekereza ko Chelsea yahita iryoherwa cyane no kujya ku isoko ngo igurishe umukinnyi mu ikipe ya Madrid ku myaka 20 nini itararenga. Ni umusore nibura ibyo bintu bitangira gutekerezwa yageze mu myaka 28. Ahandi uri kuvuga ngo twamumazemo icyo twamushakagamo, reka nibura dutekereze uburyo yajya ahandi. Ariko Enzo uyu munsi wa none kuvuga ko ikipe ya Chelsea yamurekura waba ukoze agashya. Alan, bakavuga ko uwitwa Enzo Fernandez Chelsea ahubwo iyo iri kuvuga iti turamwongerera amasezerano nk'uko abandi bakinnyi bagiye baza bagasinya long term deals, na Enzo Fernandez nawe turaza kumwongera muri urwo rutonde, nawe sinya ya masezerano y'igihe kirekire Chelsea iha abakinnyi. Enzo Fernandez birasa naho ari committed muri Chelsea, umushinga wabo barawumva. Byagora cyane yuko sofa ugiye kureba mbere na mbere muri side ya Chelsea nayo tuzi nka selling club. Ubwo iyo mvuze selling club simvuga muri bwa buryo bw'ubucuruzi barimo baragurishamo abakinnyi, ahubwo nimo ndavuga koroherwa no ko wakura umukinnyi muri Chelsea. Si kenshi ni ari umukinnyi bakeneye cyane, ari umukinnyi bakeneye umushinga wabo. Twabonye kaza ba Eden Hazard agiye ari uko Chelsea ivuga iti igihe kirageze, imyaka ibyo wakoze nibyo ba Didier Drogba twabonye uburyo bagiye bava muri equipe ya Chelsea, ba Juan Mata. Ubwo turavuga kuri transfer z'abakinnyi byibuze bari iconic mu gihe cyabyo, bagihari batwaye ibikombe League cyangwa se Premier League. Igiye kureba kuri Chelsea sofa this time round nyine bari business oriented, aho barimo baratunga abakinnyi babo b'ingenzi bakagurisha, ariko hari igice batakoraho. Igiye kureba mu busatirizi, Liam Delap umbwiye ko Chelsea izamugurisha mu myaka 2 iri imbere nabyemera. Jackson same story niko byagenze, ari ku isoko. Umbwiye uti uwo bita Pedro Neto byashoboka nabyemera pe. Umbwiye Jamie Bueno Gittens nabyemera, ariko hari abakinnyi sofa muri equipe ya Chelsea bamaze kuva mu cyumba kimwe, abandi bari mu bamaze kujya mu rundi rwego. Chelsea dora tuyishinja yuko by'umwihariko mu bwugarizi bwayo yuko iri kuburamo abakinnyi b'abakadre no kuri point cyangwa se mu busatirizi, ikubura abakinnyi b'abarideri bakuru. Ariko muri kwa kubura abakinnyi b'abarideri ubwo turavuga bijyanye na experience ndetse n'imyaka umuntu amaze ari gukina muri iyo kariyeri, ariko hari abo yamaze kubaka muri iyo cadre ya leadership bakiri bato, ariko bahari byibuze banatekereza ko bakubakiraho n'abandi bashya bazagurwa mu zindi merikato. Hari Cole Palmer wakwita umuyobozi cyangwa se embleme y'ikiragano cya Chelsea, Todd Boyle, icyo ukagitekereza. Iyo ugiye kureba umukinnyi nka Enzo Fernandez na Moises Caicedo bahari mu buryo bw'ubuyobozi muri mediane, ariko nanone ni cornerstones, ni amashyiga cyangwa se nibuye fatizo rya Chelsea muri mediane yabo. Nimbo bakinnyi bakurikira Cole Palmer mu kudakorwaho muri equipe ya Chelsea. Iyo ugiye mu zindi secteur ubwo wareba kuri Reece James ibyagutungura bijyanye n'ubuzima bwe Chelsea bavuga ati reka tubigenze gutya amaro gusta akomeza hakine, nibyo ni kapiteni, hari icyubahiro bamugomba, hari na wundi Reece James wabona ku isoko. Ariko abo bakinnyi batatu ku bwanjye, Cole Palmer, Enzo Fernandez na Moises Caicedo, they are the most important players muri projet y'ikipe ya Chelsea cyangwa se uvuge Bluco. Bivuze yuko kugira ufata umwe muri aba ngaba, twumvishe cyagiye Paris Saint-Germain ngo ngiri kwishyushya kuri Cole Palmer miliyoni zibari 150, ni equipe itari kuba yagura umukinnyi. Ese niwe wenyine baba bari kubura mu mushinga wabo kugira ngo bahite basiringa twemere ko miliyoni 150 nizo zatabara equipe ya Real Madrid cyangwa se PSG bijyanye n'uwo baba baguze ari wese? Icyo kagitekereza. Ubona ko rero
uyu si umukinnyi wa Chelsea wo gutakaza bageze amahirwe bavuye muri cya kiragano cy'aba Kante babonye abasimbura babo muri Caicedo na Enzo Fernandez. Mediane irasa nkaho ifite irangi, ni nayo departement sofa iri established ifite igisubizo cyayo. Ubwo ndimo ndavuga Palma ku 10, ndimo ndavuga Enzo Fernandez ku 8, Caicedo kuri 6. Iyo ugiye mu zindi sectors zose izamu rya Chelsea rizabamo impinduka. Niyo mpamvu turi kumva transfer rizabamo Mike Menya. Attaque ya Chelsea impinduka zirashoboka cyane rwose. Ugiye muri defense impinduka zirashoboka cyane, ariko iyo mediane ya batatu nicyo kintu Chelsea iri kugenda isa nkaho ibalancingiraho hazaza ha Chelsea, transfer za Chelsea, umutozo uza muri Chelsea. Mbona ko rero ni ahantu kuri bo bijyanye n'ikiguzi icyo ari cyo cyose watekereza, ariko ikiguzi cyabo ni projet, kandi nabo bantu ubona ko bashaka kuba cyo by'igihe kirambye. Ninjya kuri Real Madrid no kuri Enzo Fernandez arakavuga se Jude Bellingham azagenda ryari, ese Tchouaméni azava ahantu ryari, reka mbe ndetse kujya aho ngaho Jude Arda Güler, abo bakinnyi babiri batekerejeho ubona ari abakinnyi bazarekura mwanya by'igihe by'aka kanya, icyo ukakirebaho. Ese Federico Valverde ko ari kapiteni kuri nimero 2 uwo bita Trent na Cavani bagaruka mu guhanganira ibyuma byabo, azajya gukina he muri mediane nimero 8? Ubwo ba Jude bahita bajya ku 10 na Arda Güler, sibyo ukabitekerezaho. Ibyo byose iyo ubirebye rero no kuri Enzo Fernandez nawe arabara muri cadre y'uburyo muri Chelsea ari established, ibikombe biri kuboneka, umutoza aramwizeye, projet mwubakiyeho kimwe na ba Caicedo. Kavuga ati rero kujya njye gutangira ibintu bundi bushya, reka noneho byibuze ndewe ko nagira iyo stabilité yo kuba muri imyaka ya nyuma 21 kugeza kuri 26 byibuze nzaba nubatse wa Enzo Fernandez uri established muri equipe nationale mu Bwongereza, nafite byinshi ndi kunyeganyeza. Wenda noneho nyuma y'icyo gihe nzaba ngeze mu myaka 26-27 nzaba maze kubona imyaka 5 myiza muri equipe ya Chelsea muri Premier League. None mvuga ni ya Champions League nabonye nayishaka muri Real Madrid, cyangwa se za League natwaye muri Chelsea, za Premier League natwaye, reka none nge no gushaka cya gitinyo, reka njya gushaka ya brand muri equipe ya Real Madrid. Kuko abenshi banabwira ko ibikombe wabibona handi, ariko ari cyo Real Madrid izaguherezayo na Barca kijyanye n'isura yawe izagufasha kwicuruza na nyuma ya kariyeri. Abakinnyi benshi by'umwihariko bo muri Amerika Latine bajya gushakayo. Bivuze ko mbona ko sofa iyo utekereje kuri Caicedo, kuri Enzo Fernandez, kuri Cole Palmer, mbona ari abakinnyi Chelsea zatekereza ku kijyanye na transfer zabo nuko bakorwa mu bucuruzi, nk'uko mwanaganira nyuma y'uko byibuze turi kubara imyaka byibuze 3 muri projet y'ikipe ya Chelsea, byibuze babona hari ayandi mababa yamaze kumera. Okay, so hanyuma ubwo kuri Chelsea witwa Cole Palmer tugiye dukomozaho. Cole Palmer nuko nawe biteganyijwe ko imvune ye nyuma ya international break, mbere y'umukino Chelsea izakina na Barcelona, witwa Cole Palmer yaba ikipe ya Chelsea iramukeneye kuri uwo mukino, yaba na Cole Palmer na ubwe akeneye gukina iyo iconic game, nyine akeneye kugaragara muri uwo mukino w'amateka Chelsea izakiramo Barcelona kuri Stamford Bridge muri Champions League. So hanyuma uwitwa Julian Alvarez rero Julian Alvarez, ibinyamakuru bitandukanye nahoze ndeba mu tunyamakuru dutandukanye two muri Espagne bandika ko miliyoni 150 z'amayero, miliyoni 150 z'amayero ngo ikipe ya Chelsea yayatanga, ariko ikavana Julian Alvarez mu ikipe ya Atletico Madrid ikamuzana. Julian Alvarez yavuzwe ko yifuzwa n'ikipe ya Barcelona, avugwa n'andi makipe, ariko Chelsea ngo 150 z'iyero iramushaka byihutirwa. Nahise umuntu yakizera ko Chelsea yadadiye igice gisatira, yongeramo abakinnyi batandukanye, ngo yazanye Joao Pedro, yazanye Liam Delap, ese yakongera igashora andi mafaranga muri Sami kazana Julian Alvarez 150 z'iyeri kazirekura? Oya, kubera ko ni Atletico Madrid tuvuga, nawe niyo yubakiyeho projet yabo, kubera ko ndibuka ava muri Manchester City atabona umwanya uhagije wo gukina, harimo ibibazo byo kuvuga ngo uzakomeza ube the second one kuri Erling Braut Haaland, naba ari mu kibuga uzicara, naba yavunitse nibwo uzakina. Ibyo ntabwo yabishakaga. Ku myaka ya 24 yavuye muri Olympique agarutse yaravuze ngo ndashaka ahantu njya gukina, kandi koko munyereke ko muri projet zanyu, mupangu yanyu ndimo. Ibi nibyo bizatuma nanjye nemera gushyira umukono ku masezerano nk'abasinyira. Yagiye mu ikipe ya Atletico Madrid mutanzemo hafi miliyoni 90. Manchester City yari amafaranga afatika. So rero kujya mu ikipe ya
ya ATM ubizi neza ko uhora uhanganye na biriya bigugu bibiri, hari ikibwami Madrid, hari ikikatarunya nacyo cyafashe uruhande, ndavuga ikipe ya Barcelona, ukaba uri ikipe ya gatatu ushaka kugerageza ngo urebe aho wapfumurira muri ibyo bigugu bibiri, nawe uba icya gatatu kandi wubahwe, ugomba kugira umukinnyi ugenderaho. Icya mbere Julian Alvarez ni muto, ntabwo arasaza, ntabwo arakura cyane. Ikindi cya kabiri, ku masezerano asinye imyaka 5 ubwabyo bimuha valeur yo kuba ari we wafata ishusho ngari ikipe ya Atletico Madrid akayiyobora mu bijyanye n'ubusatirizi. Twakunze kubona Atletico Madrid ajya yiburira kubataka, rimwe Griezmann akaba rimeze neza, ubundi ba Diego Costa bakaba bameze neza. Ni Atletico Madrid uko buke ko bwije ifite umwataka, ariko akenshi icyari kitarusanye muri icyo gihe bari abakinnyi none bageze muri ya myaka 30 se 28 29, ugasanga ntabwo uri bubashe kumwubakiraho ibintu by'imyaka 2-3, araba yavunitse, araba atari gutanga umusaruro, araba ari umukinnyi nyine uri aho ngaho. Gufata Julian Alvarez ubwabyo bamubwiye bati ngo ubu bwami bwawe ngwino uyobore, ngwino ube empera y'ubwami uyobore Atletico Madrid, tukugendereho abandi bagende baza mu myanya itandukanye, ariko cyane nimero 9 tuzi ko nimero ya mbere ari Julian Alvarez. So Julian Alvarez aka kanya Diego Simeone aherutse gutangaza, aravuga ati njyewe ni umukinnyi mfata ko ari umukinnyi unyoborera umukino, akamfasha by'umwihariko no gutsinda ibitego, birumvikana biganisha kuri resultat. Abantu barebe Antoine Griezmann uburyo ari gukoreshwa muri Atletico Madrid, Griezmann ntari kubona umwanya. So umuntu akibaza iyi nkuru ya Julian Alvarez yashoboka gute yarani? Ikintu cya mbere gihari kuri Julian Alvarez, mbere na mbere kuri equipe ya Chelsea, byo turi kubona ko muri attaque yabo nyuma ya Nicolas Jackson azaba asigaye ari Joao Pedro ungana Liam Delap. Ariko mu by'ukuri igiye kureba ubona ko ubita Liam Delap biraza gukina icyo bita process of understanding, yaba ari kuri niveau yo kuba bamukuramo ubu Jackson yifitemo, ndavuga côté discipline kuko umutoza arimo arahangana nawe kubijyanye no kuba yakumvira ikijyanye na discours baganira. Iyo umukinnyi akirimo aragorwa no kudigera message y'umutoza kuri niveau nk'ingiri elite, ubona ko mu by'ukuri aba ari akazi ko gukora. Ariko iyo ugiye kureba kuri Joao Pedro inshuro yakinnye kuri wa mwanya nka rutayizamu Saidira, ntabwo byagiye bitanga umusaruro icyo Chelsea yakifuje nyuma yo kugura uwo bita Delap igatizo bita Nicolas Jackson. Icyo ukakireba igiye kureba kuri wa Magiu, si abakinnyi ubona nk'ahazaza h'ikipe ya Chelsea ku busatirizi. Mbona ko rero kuri ekipe ya Chelsea hari n'amakuru avuga yuko bita Enzo Fernandez ashobora kuba nawe yashyiramo akaboko ke kugira ngo abafashe byibuze kuba yapaswedinga mwene wabo w'umunya-Argentine. Icyo ukagitekerezaho yuko cyagaininga weight. Igiye kureba kuri Julian Alvarez, iyo umukinnyi asigaje imyaka 3 kuri kontra ye, ariko akomeza kutubwira yuko ngo ibyo hazaza he ngazabireba ngo nyuma y'igikombe cy'isi, uri kureba iki kwa hazaza hawe. Bivuze ko redi muri equipe ya Atletico Madrid abona ko they are not matching with his ambitions. Nibyo equipe ya Atletico Madrid irashaka kujya ku rwego ruri elite nka Barcelona Real Madrid, ariko ugiye kureba mu rwego rwo gushyigikira Julian Alvarez mu cyo bari gukorera Lamine Yamal muri Barcelona, mu cyo bari gukorera Mbappe muri equipe ya Real Madrid, mu cyo bari gukorera wenda Salah muri equipe ya Liverpool, mu cyo bari gukorera Bukayo Saka muri equipe ya Arsenal, mu cyo bari gukora Haaland muri equipe ya Manchester City, akona ko muri yo elite level of strikers ni uri murasigara inyuma. Rero icyo nacyo yagitekerezaho ko hazaza he. Ariko mbere na mbere ikintu gihari kuri Julian Alvarez ndi kureba ku makuru y'icyo wenda umuntu yakwitegaho, mbere na mbere ni operation iremereye. Icyo nicyo miliyoni 150 Atletico Madrid yaza ku miliyoni 200 zishobora kuba zakora Julian Alvarez kuko urabara imyaka 3 ubare miliyoni 90 na zingahe bamuguze, ubare n'agaciro ashobora gukura muri mondial. Ibyo byose iyo birebye mu by'ukuri tubona yuko ari ikintu kigize gute gikomeye. Ariko igiye kureba kuri Chelsea mbere na mbere, igiye kureba kuri Liam Delap development ye, ukareba kuri Joao Pedro uburyo ari umukinnyi ushobora ko yagufasha akina inyuma y'umwataka ariko akakina no kuri abandi. Tutarabona Garnacho na Jamie Boyton neza ngo bambare inkweto z'icyo abantu bari bitezemo nyuma ya Sterling ndetse na ba Jadon Sancho. Ibyo ukabona ko kuri equipe ya Chelsea n'ubundi naho bazahungira kuba bazana elite striker mbere na mbere mu gusimbura uwo bita Nicolas Jackson ushobora kuba yagiye, mbere na mbere mu kuba bazi ibicyo cyo kuba Magi atari kuri level y'icyo bakwifuza nka backup striker, ariko mu kuba na Liam Delap atari kuba wa elite striker uri buze guhita atanga igisubizo. Ariko ikindi kintu gikomeye, Julian Alvarez ari muri range ya cya kintu Chelsea iri kubaka muri projet yabo, abakinnyi bakiri bato, yego nibyo imyaka 25 ushobora kuba wamugezamo, ariko arahita ajya muri age range ya bagenzi be
ba Enzo ba Caicedo abo bose turimo turavuga muri urwo rugero ba Malo Gusto bivuze yuko yaba ari umukinnyi wo gukorana na Chelsea ariko niba abakinnyi byibuze bamaze kujya ku rwego ruri elite ushobora kuza agahita hindura dynamic y'imisatire ya Chelsea by'umwihariko uburyo bw'imikine bwa Enzo Maresca wa muntu wizeye ko byibuze ni 30 goal striker ntabwo ari dirap uri buze gusunikiriza kuri match ebyiri eshatu atsinde ariko izindi match 10 ubura umusaruro icyo ni kimwe aho atabonye igitego none haraza ko yabonye n'ikarita y'umutuku icyo ni kimwe uri kurwana n'ubuzima bwo ko wamugira elite thinker cyangwa se elite maturity icyo ngicyo kikaba ikibazo none wajya no ku musaruro mu kibuga ntubone igisomona ko bita Julian Alvarez kumuzana ikipe ya Chelsea ubwo bwa mbere yabikoze transfer ngiyi Enzo yaguzwa ngahe Caicedo yaguzwa ngahe byose kabitekerezaho mona ko niyo option ku cyafashe ikipe ya Chelsea sofa ku isoko utwo nababona bari muri ba Vlahovic ba Watkins n'abandi bose ariko ugiye kureba ku myaka nibyo ukareba kuri elite level amaze kugeraho ukareba uburyo muri equipe ya Chelsea amaze kuba icyo twakwita Argentina Republic Caballero mu batoza Enzo Fernandez mu kibuga na Garnacho ibyo byose wabire ukabona ko nawe nk'umuntu uri murashaka equipe yamufasha kujya ku yindi level nekeza ko iyo yaba ari possibility yakweze equipe ya Chelsea yamutekeza ariko na za Barca zikanuye amaso ya na Barcelona ni imwe mu makipe amwifuza ese bizarangira bite no gutegereza tukareba so ngibyo rero ibyo twabateguriye hano muri extra time y'uyu wa